Parliamentary Constituency BJP MP candidate Amar Singh Tisopen Pherang ke amai kangni. APHLC Dhansari CC pen Pherang ke amai kangni. Herai temon arbi kithe parpik pen ajok ongdung atuma hemarit kan hokdun. Kardom pini karbi pramtam abirtang ton pen arjuponik tha. Jang mi poni phai inkoira near cap arni BJP difu methanga sai hemlong BJP MP candidate Amar Singh Tisola pen BJP klembang phugatum pen phirang kemai kangni. Aprangsi kedamtang kilega hot kacirap kacitu duna tumtu ang naphantang aninga klongpen kaciro lam the chepaklang pon. Lasongsi MP candidate Amar Singh Tisopen kaningje pontuke kilegang thekta mepikji lapen highway popasi ningje pon. Anparata lak plia bat avot ala khapensi haiji puta ningje pontu. Tang tealang litumpen kaningje lam the arjupon iksena. Living pen yang kumukra bila sejak si akan order kajian so lagi jume pen itu MP election kahori lapen kacarbo ave pin pen barpon lasi pini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen elitu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen National Law President JP Nada lapen elitu State Law President Komerita lapen Dada East Caribbean Law West Caribbean Law President lapen kato pabay BJP na chingmon at kecing si lilihin pen alam nitong hangsi kami choro mar konflikto lapen ilito labang so ay eleksyon na ho Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Masang alang ni sidula bangke typing ang tong si kami alang ni lada nomination na file military kani adi benchenglo Bokajang LAC ari long dalang li afona chupidun lapen nga halagada long amri lapen rong khang LAC long sirame alang li afona chupidun apod alang li kanta choro parpito lapen ke lada non labangso 6 dipu ST parliament Tuya konsensi along jasmen pet nang cepat dudun alang li minit si apo usame alang li pahimode pinpen nang arja tip nang campaign kai kiamat sitame jakong kurang nang epidul ini tu masiam Dr. Tuliram Rongham lapen ilitum long di mahasau labangso asiam debolar bolosa lapen tim karbiang long tim di mahasau akan sitame nilihin pen kado babe coro parpik lo lapen kado babe nang litung sitame media ahin pen usame nang litung ahokpet alam depali ahokpet news kepele nang litung kado babe la election sek ahot sitame nang litung nang ketuwardo napol nang litung akan sitame nilihin pen mate BJP labangso tim ahin pen kusame alutin apang press media abang mutun hasilame nelitung ahin pen purwang kupilo lapen choro parpilo nang litung alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingkoi ratrok ani hutke jokani bangke insam jit dan separ konola sinam itu press media abang sudah choro parpilo positif atau begitu oleh CSP lapen election komison atau suruh partai ke hanya bang lagi 100% lagi highway lapen ada vote ke poll kado beta nang litung
Heglong lo ilitum labang so 6 di pu SPO kan 75.61%. La so tenglo pada te 6,73,000 abod bang full pondo labang so tenglo te BJP ke kom nai pada 4,60,000 abod bang pondo kusi assessment parta haji Jangmi poni phai inquiry near Kepani APHLC Dhonsuri Constituency Committee amai phum hon sing tok bi lapen klembang photum pen pherang ke amai ke padopong alang litum pen pherang ke amai ke padopon atheke ke dam tang kilika pora hot kachirap kachitu duna rat do ana phan kachoro dhansri sisia mephu mohon singh tok bi pen kachoro pajirpo anparta ke dam tang haura ghat utar bor biralong PGR VGR along ke do keche kebe bengolia khaya tum thite thi rengte reng la solong le pen thu the po puthakta tokbia sang ho pen lam the chepak lang pon ni tum media long ke bang nang kok ke la tan lo je non ke dam tang as MP election ing sam jin pen ke pachun the pot la si Dhonsuri rat pen chenglok Karbiang long dimasa rat pada ningkang sam kachoro payirlo lapen ke non counting anita samjin pen pachun ji fancy ni tuma hin pensioning rilo athe pima lada ke democracy pinaasi India ke democracy asi democracy aron teng polate anu tinta bhut aso ke jogya naso right do naso teng bensi radatum samjin pen bhut ke jog naso mithang bhut jog lo samjin pen pasun theksa lo laso pasini tum choro parpik lo na pen ke isielam mane rat phan pachini tu uttor borbil la puthak uttor borbil ke isi PGR BGR along le la pen ke 6 schedule area si puri asi inot bangni a bengali tum adak kaninge do nitum ke uttor borbil me ke thurthe nitum ke daksi dopo kusi ninge la bangke datum nitum pudamji ke rason loje aso bengali inot bahani bengali tumbang datum 6 schedule aron chini nebon lapen ke Bharat সংবিধান latum porhi hedat bon latum chini hedat bon kusini tum pudamji athe ladake notice abit pin peta ladak ke kiwi sonja rondo la sorting bolote latum bangke dak bangke ke doje thangaron we dasi daso eviction prang latum ke thur nangya rondo latum ke 6 schedule area lapen ke la Bharat সংবিধান ating latum roy nangi athe litum bangke las aprang central government pensi tum phana pitang soron noting pen lotel tum thang question oi pin pen dak dam nangji puna pensi wang ma Bihar pen wang pita Bihar si dam nang po West Bengal pen le wang tu sita ha West Bengal si dam nang po adak PGR BGR long le ke do ke thang aron we la bengali tum bangke dolong le PGR BGR long le bangke asi non la tum do bom la ke illegal la bangke asi dadak ke do ke la tum ka aron we asi la notice be pin ta la tum si dam nang ya rondo High Court pen Supreme Court order ating ke asi nili pachini la tum Lapentu ASDC Song Pen Daniel Teron APHLC MP candidate Jai Kathar Pen APHLC Aphan Karbokpo Jong si BJP Haidete APHLC si Adai Chenangji Pukaning Japothak APHLC Dhansri Sisia Long Klembang Bikram Rong Pharahin Pen Lamthe Woipontu kelang si je non kelang la non kidam tang election result ke BJP si hai alo second ke SCC sikidun po alang likonat pen ke thekdam long sikipuma pula mangso alam karju kangtung athe alang li phan langdam lo nang SCC la pen CPL huta khai ambok pacharbu pachitu pachithat pen chenglok hem mir pachikai lor abang lo la anta lirang non alang litum la SCC amuluk do anpen BJP long chingbedu si
BJP aphan alang tum vote TP at pen alang li tum non ta claim ra pet pen alang tum ba solar project punon ONGC along le punon airport along le punon napusang thakti sainik school along le punon kedak arlong koila sangti pen chenglok kadok kawe jor lap anta lalang tum chu et jun erata non ke APSLC phansi akoi ki bang sosi alang li kudam athe la alang li kopi lo halap so media long ki bang kala puno je lahai wailan ke APSLC tumsi adai chi nai pamate la silabang so adai ke chi nai bang ke alang li konat pen si kudam lo alang li tunga che thera polobo alang li ke media thenglu na chiklang kle det nangji athe BJP along ke dodun omot isuke komar lo patang te Daniel Teron asaidu alang li saidu pose alang li ke BJP long pen pep lotang te reng mowi la sosi netum thekdam long la pen rong atok anu an kiludam ke thekdam long anta EFCC ke amenamun masiawe sita alang li chipulo je EFCC ke second position dunji ko la so teng pulotang te alang li ke EVM machine hacking dat lo la si mula so ateng jong se alang li chikau dat putang te alang li panrat pen adai sodak pen king sai na kok ta hai ya polam lo lasi Daniel Teron alang li bar APSLC pan ka sorsa bar APSLC pan adai chi anai adai do pukani je bang hadi alang li social media thengno bang bedat nai athe alang li kopilo BJP chido bedo SCC chido bedo non ikachikrong ke SCC rad phan chongthu chokai kadok kawe bang ke alang li kopilo songsi cuma thabom kichu endam ke rengi bang ke alang tum BJP pen basi BJP amun khatang posi alang li lasolang karing yelo lasi non lamangso result ke ong dung pen nilitum rong kilu ate lapen rat pen ngaching kia teng lapen Sihil Dimasau West Karbi Anglong kelang ramateng potang te APSLC ke hayang thek long pame kedam tang jang mi poni phaing koira trok siar ni kang sampor phai trok ra chitima por malom lakhain koira hini sarpothar MSC constituency ki perlu balipathar paglangso number 1 paglangso number 2 sapha sing terang lapen number 3 dilazan malom kadokawe don phokep sose ahemarit kan hokdun lason si hemrit ke na hokdun mate kisung ke phowek atum non amat ke do ke thak athaya vesi mekri meklang pen chachak prongsi tonang adun thu tongsikot pen sangpi kadom terang PMAC lapena ke hai silarson rongpi VDC chairman anparata claim dam rapet arisang hwa pen kisung ke phowek ahim tuna long an humri damsi aning pathedika anparata kisung ke phowek ahim tuna pen kachuning riduna lamthe prabjin pen akerak nang pivek nangji athe hemrit kena hok ete nitum tong sikot pen mate methang akhia dat pen ke kemrang pachun pongthek the lasi ke do ke thak chotun chodang ajo ke sangadim anta ave pen side la pen lo charli oso maratom ke tabohi la hehuanta chamlap anpi lasi nang ni tumakera phenlo ni tum rongara ning tang samna yang thek pusi alang ni pen VDC chairman Silarson Rongpi MAC Sangpi Kadom Terangpi Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA Lapen CEM Dr. Tuliram Rongkhang Anparata Kithe Kedinga Tumaphan Kachuningri Padupo Bukazan Pen Bisnu Lekhe Nangkilo Abirta ala ngai ya pini ya palong ke mane semua hetmat palong rum silut palong bang nang ba bik kram lu okay tu we ke apa bipin lo ni tenta semua pan silang kong laki bisi pan bang yo bapak ima mane biar biko lo pan bang apa bang ke tha ke dulu he angke tha angke laso tha bang ke la nang ba bik het mai ke la palong bang krep kram manang bok ik het lu silang kong lo su pan bang si la yam bang ke chisan an si paprap jinjia phansi chunung rilo mane la so thak mane ni tumta duk det payo asi prabjin pen sabsup tami la mera bi phan chunung rilo em letrin lo kobe rong ni lo hem ting lo hem ke chamla lo borlon da hem chamla lo
पेरी सब कोते पुहोय सब कोते एंतलो Mana ada lagi tu masana humri bang dulu bah. bang wela majuk tak Pilot cenuri yang tu. sering tu ngeni ligela ting pini nang nam pinang po ting ban thombak pialo nang rap nang po pialo leng them phanta he Thao dem mati video thai bang tu ya pun lo lai no ngai ga bi phan bang te ding phan lai chin dang ai la anya pin mai la tu bokrai hem sila dam iglo tu ke do dak six side dak Laso hem ke nang li hem lo bo. Oh nili hem lo. La kaya an mata rub la badi. Rub lab lo. Laso ke rub ho ke nang li tum ke arlo side an ma. Arlo ve mane pinso bang kamang das do ko mati. Ama nili tum handa nili petem hido. Laso ke dak arlo du bang we di. Do bang ave. Te nang li hem kana hok ke ku pipi la chi than ji ma. Kupin nilo la mal hai hui la peri hai hui la an chalo. Hem ma se da awi delu di komon ponik delu. Hin ben ge la hema apan la sang ai hui nang pinang po la an chalo. Ben la hema pan la kirap nang pinang po ni tum han la. An da chumu be den mati ni tung chong dat lok mati di. La chong dat cho chu long chon mati. Na sila hema pan bang e prabjen pe nang rap te plo. Ki cek pini lahai non dia avi pin mate ni jok ta ve lo Hai nang rap tu ni cutting hai nang rap tu ni khap lamat. Seding nang pa tu nang tin ri du ni Mana ni tu ni dia muda we delu di. delo. Ni Jangkar Bianglong Sarsinot LP School Pathuak Klamalong Lakha Trok Bithung Rengthama Constituency ki parlo polling wise T15 cricket tournament angdung ki ti phai inkoira troxy por phai ke thomra chitima por pen pangcheng pon pen chongkan thongnok BPS pen woso koida PS ang bongsi pathu chidan pon Paroi sira crepli runs target pen chongkan woso koida PS atumsi bangso ti 15 cricket tournament polling wise pen chipahai ponlo Lakha Trok Bithung Rengthama Constituency Polling Wise T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Kapadoponalong Manpen Kedo Chapapon Alhi Sarpo Amanpen Rongarak Ronghang Rongbong Karbi Richo Longsing Ronghang Chetong Dungsi RDPD Bangso T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Pon Sarsinot Rongasar Mongol Singh Ronghang Sikari Kathar, CEO Aruni Keme, Mongol Singh Ronghang, Lapen Ket Heke Dinga Tum Chetong Dungsi, RDPD. Tangka Suring Koi, Lapen Trophy. Sedap meno, akhirnya kapatu hero tungge, di oke perang, diminai, Lapen tu ekat. Ela pen itu football non cricket non laga tu hero itu ke awak banta Ifran banta kimi nasi ini nal itu laso PS alo mate laso homosti long kimi pon bage nilira tu bancurupi nasi mohe jong kapitang pon kolongalo to non pancing pon tu pusi ang se churu pon tu nasi kapatu hero itu ke kedan solo kapohe ta chal pohe nangji kapatu banda itu kokang dung nangji hai lo itu na bage itu kedan solo nasi Nili, hihek pen, langsung lam, nili lam tinggal kau kado. Ni Jangkar Bianglong Kironi Charlia Long, Pini One Day Look and Learn Makeup Seminar Sanggita Makeup Academy Long, Kapaman Pon. Labangso Sanggita Makeup Academy Long Arni Sivet Aparman Kapadopona Long, Guwahati Pen Kethekser Makeup Abang Pi Banghini Chetong. Lapen alang ni tumari deng pen make up kacharli don atumaphan kado kawe bang phokep so se students atumaphan ki hok alo pazirpo जो लोग मेकअप को सीखना चाहते हैं अपना करियर को बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस मेकअप के और ब्यूटिशियन के लाइन में अपना करियर को बना सकते हैं एक इंडियन ब्राइड लुक क्रिएट किया है और हमारी मॉडल गुवाहाटी की है इनकी नाम है कस्तूरी बोरा तो कस्तूरी बोरा से भी मैं पूछना चाहूँगी कि उनको मेरा मेकअप कैसा लगा ভাল লাগিছে আৰু আজি প্ৰথমবাৰ আহিছো মই লংকাত মেকআপৰ শ্বট কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং বুলি কয় এইখিনি জেগা খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বাৰ লগত কাম কৰিটো খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু নেক্সট টাইম আকৌ কৰিম বুলি আশা থাকিলে
আৰু বালৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিল বায়ে যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যায় আমি ৰিকৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আহিলোঁ মই ৰিকৰ্ডৰ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ ছিনিয়ৰ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ নৰ্থ ইষ্ট মোৰ নাম নাজ মুছাদ্দিক হয় আজি সংগীতাই বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ছেমিনাৰ এটা অৰ্গেনাইজ কৰিলে ইয়াত মই আহি এইটো দেখা পালোঁ যে ইয়াত বহুত ছেমিনাৰ হৈয়ে থাকে কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট অনুভৱ আৰু এইটো তেখেতক মইতো থেংকছ দিছোঁ যে তেখেতে মানে যোনখিনি মানুহে এনেকুৱা এটা ছেমিনাৰ কেতিয়াও পোৱাই নাছিলে তেওঁলোকক গোট খুৱাই এটা প্লেটফৰ্ম দি মেলি পেলাই এটা নতুন বস্তু শিকালে ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে কিছুমানে নতুনকৈ এতিয়া শিকিব এটা প্ৰেৰণা এটা দিছে তেওঁ সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে আৰু তেখেতৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে মই তেখেতক অল দ্য বেষ্ট দিছোঁ जो लोग भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं या फिर मेकअप को जिनको एक गलत सोच है मेकअप को लेकर कि कुछ भी थोप दो या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि हम जो स्टूडेंट जो होते हैं हमें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो हमें टाइम की भी शॉर्टेज होती है ताकि क्योंकि कैरियर को भी चूज़ करना है तो जिसके पास अच्छा टाइम है 2-3 महीने का टाइम है वो लोग आराम से अपना जो प्रोफेशन एक लाइफ होता है टीचर या टीचिंग जो भी कर लो उसके बाद जो एक अलग लाइफ होता है वो इसके साथ जुड़ के कर सकते हैं जैसे कि पार्ट टाइम जो बोलते हैं हम लोग वो कर सकते हैं इस मेकअप के ज़रिए इसमें बहुत अच्छा इनकम भी है साथ में सारे सब लोग से जुड़ जाओ तो भी अच्छा है तो सब लोग को यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग मेकअप मतलब जिसको इंटरेस्टेड है मेकअप में वो सीखे मेकअप और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं बस अभी अच्छा लगता है क्योंकि एक स्टूडेंट भी हूँ साथ में अभी ये फॉलो भी कर रही हूँ फ्यूचर में जाके कुछ होना हो गवर्नमेंट जॉब तो होना हो लेकिन अपना हाथ पे एक स्किल्स होता है तो कॉन्फिडेंट एक अलग ही आ जाता है राइट तो सबको एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कॉन्फिडेंटल होना चाहिए लाइफ में जो कि अगर समय रहते आप लोग भी जुड़ जाओ किसी चीज़ में कोई एक कला में तो सब लोग के लिए सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा है राइट तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो थैंक यू ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी शायद non malam sopor phan bir tamong tonic sinem আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ dihinamo phit puthot birta longwang thuiklo Meet Master Dance Academy hin pen patir pi ponsi dongmo kakalong jangmi poni phain koira troxy la pen inkoira ner kebarnia pharman Jorhat arong supi pen kacho phapon nongnam kache thangklong choreographer Santos Rabidas hin pen Meet Master Dance Academy long kacharli ariso jang tumaphan ke kanase ke ki pon pusinili tuma phrangke Rajib bepen birta nang palepon Labangso Meet Master Dance Academy la ke kedam tang ningkan suri hini ra inkoira hinia ningkan pen amahang pathek pongsi dongmokak ahawar ke kanana thu non owe kimi ari soe jang tuma phan ingthur pontan Bangso Dance Academy long kacharli ari soe jang kado kawe bang phokep sosedo Meet Master Dance Academy amahang ke pathek pon abang phu dongmokak ari so Surjo Phangjo, Minder Tiso Lapen, Mirjeng Tiso Tumhenlo. Alang letum bangket hom, Dance Academy ingpu ponsi, ke kanana thu an sose kapachatang ponjia phanpura, nongnam kachatang klong choreographer, Santos Rabidas ahin pen, paninia phalman ke kanaseke pipontan. Ni tu mangke si ni tu kupai mate rata kupai bisin tu sokpon ati ni tu labang so pini Meet Master Dance Academy long cethang club la Moonwalk Dance Academy long choreographer plus arang lagi founder lo lang limen Santos Rabidas lang lipan tu hang lo labang so ke hang bang ni tu ini formasi pawan pon lo Saturday dan Sunday sin tu hokon posi ni tu make sini ke bang la loje mati ni tu isi am pen ke hang bang la loje karbiang long tami dancer dopik lo ke kan thek thek dopik lo tami itu angsong chi badun je pharma angsong chipal ni pharma ne
kiun yang dengsi dokok tikila amasi la so kama tha basi ni tuma santos ar phamani tum hanglo hang pen tuma sondak badang tum bidi suri men chenglok kaprek nulis wisdom mokhrang thantikang ji pula suning thedo amasi ni tuma bangso 2 days workshop bang paman ponlo asi tuma ke kachuru nang ji bang ke ni tum anut kaprek dhan adu tawe stami tum kachuru ping ni bang ke tum parents dhan itlan tum long students parents tum tum churu pi athe tum ni tum long kopti ke claim da mason anong tami tum hang cheram chitum ma thepik abina ni la EMCM dhanta ni tum mane chokha ke la pani tum dam san tum thang respond hobe amasin tum ke jitu la political party san tum madon da ke khabe asi ni tum la bangso mid master dance academy amhang ba technical like 2022 yan ni September 27 August na August 27 ni sintum mahang pa thelo sune aku chune hen tum nikan sigi chok tami sonho rasinja klam nosin tum talon ton no si pening sengkan sami jong si ningkan hinio sin nang chok kai ang beng tanon mai nang libom bo tamasi anon la ningkan ni ke chok ningkan bang ken tum mesin etum la kar beng long ben ang tan ke do ke thek nai dancer man hang ponji hoy moi agotu ahichilu kari beng long but 2020 তাৰ আগতে আহিছিলো মই সো এবাৰ মই 2024 ত আহিছো কাৰি বেংলং ভাল লাগিছে আহি পেলাই ইমান ট্যালেন্টেড লছলি আছে আৰু এনাৰ্জি শেয়াৰ কৰি পেলাই ডান্সিং শেয়াৰ কৰি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে বিকজ ইয়াতো ইমানখিনি ট্যালেন্ট আছে বুলি মই ভবা নাছিলো আৰু ইমানখিনি লছলি আহিব বুলি ভবা নাছিলো মই এজ এ সাৰপ্ৰাইজ আছো আৰু থ্যাংক ইউ মিড মাষ্টাৰ ডান্স একাডেমি মোক ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া মোৰ যিখিনি নলেজ আছিলে মই আজি শেয়াৰ কৰিব পাৰিছো কাৰি বেংলং আহি মই বহুত বেছি থ্যাংকফুল হৈছো বিকজ এনেকাটা জেগাত আহিছো য'ত মই নিজৰ ট্যালেন্ট বিলাক যিবোৰ লুকাই থকা লছলি বিলাক যিবোৰ বহুত সুকে গুণৰ পৰা আহিছে বহুত বেছি পাহাৰ জেগাৰ পৰা আহিছে আজি মই এনেকা জেগাত আহি পেলাই ট্ৰেইনিং দিব পাৰিছো যিখিনি লছলি আৰু ফিউচাৰত নেক্সট ষ্টেপছ ল'বলৈ অলপ এটা সাহস পাব মোৰ আণ্ডাৰত ফ্লোৰিনা গগৈ উইনাৰ হৈছিলে সুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ 4 সেকেন্ড আছিলে টপ 8 শাহিন আহমেদ আৰু এবাৰ ডান্স দিৱানীত আপোনাৰ তানিয়া মুশাহাৰী আছিলে মিনাল জ্যোতি পেগু আছিলে আয়ুষ পল হাতী বৰুৱা আছিলে সো তেনেকা মোৰ বহুত লছলি তেনেকা নেশ্যনেল টেলিভিছনত আৰু আমাৰ অসমৰ নাম গৌৰৱ কৰা আহি আছে সো মই বিচাৰো যে এনেকা আমাৰ অসমৰ পৰা আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু এনেকা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওক মই বিচাৰো নেক্সট যিকেইটা আপকামিং ৰিয়েলিটি শ্ব' আহিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাও আগবাঢ়ি যায় মোৰ বেছি ভাল লাগিব যেনেকৈ প্ৰত্যেক এটা জেগাৰ পৰা প্ৰত্যেক এটা আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে ঠাইৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আগবাঢ়ি যায় Tangte pini karbi prime time berta bang ke lapan si kang tonik lo do me thang me ko rang thu